Amakuru yitabwa muri yombi ry'umwarimu Nivuguruzwa Thomas itangazamakuru rya Flash twayamenye tuyakesha umwe mu bayakurikiranye ariko utemeye kumvikana mu majwi n'amashusho. Uriya yatubwiye ko ari ku mugoroba mwarimu Thomas ari mu isantre ya Butansinda mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza abona utwana tubiri tw'udukobwa ducuruje amasambusa bakunze kwita ibiraha. Thomas bigendanye nuko yari yanyoye yasinze asaba abo bana bombi kumugurisha ibiraha ariko akajya kubirira mu macumbi y'ikigo cy'ishuri rya Nyanza TSS yabagamo. Abana bombi b'abakobwa niko kubyemera. Uyu wakurikiranye aya makuru mu magambo yagize ati nawe urabyumva nk'abana babonye umukire w'umuprofeseri banumvaga ko ahita barangurira ibyo biraha. Thomas ngo bageze mu icumbi ry'ishuri yabagamo yaregereye bya biraha arabirya. Abimaze niko guhita abwira bari abana ko bagomba no kumuha ku bintu muri iryo joro. Gusa umwe muri abo bana uri mu kigero cy'imyaka 15 yarabyanze ariko bari kumwe we arabyemera, maze umwe wabyanze we arasohoka ajya hanze. Usigaye mu nzu ngo bumvikanye ko amusambanya ariko akamuhumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa uriya wemeye ngo basambane yongeyeho ko kugira ngo amuhe neza agomba kubanza kinjiza uwasohotse aho kuguma hanze. Uriya wahaye amakuru itangazamakuru rya Flash yakomeza avuga ko wari wasohotse nawe yaje kwinjira maze bose baryama ku buriri umwe na Thomas nkuko uriya wahaye amakuru itangazamakuru rya Flash yakomeje abivuga. Bukeye bwaho rero mwarimu Thomas yatswe amafaranga yasambana 10,000 n'ibiraha yariye, maze mwarimu Thomas yanga kuyatanga asaba abana ko basohoka nabo barabyanga. Niko kubafungirana asigira ufunguzo umuzamu wayo macumbi. None abana basanga bavuza induru, naho umuzamu nawe ahamagara umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze araza nawe ahamagara umwarimu Thomas amusaba ko yatanga ibyo 10,000 nayo yaririye ibiraha bikarangira. Mwarimu Thomas aratemba yanga kuyatanga, maze wa muyobozi nawe niko guhamagara daso ziraza zimwambika amapingu zimujyana kuri ribu. N'abana bo bajyanwa kuri Isange One Stop Center kwa muganga. Umuyobozi w'ishuri rya Nyanza TSS iri mu Butansinda bwa Kigoma Ngamunziza Jeremy avuga ko ibyavuzwe biri gukorwa iperereza ngo amenyekane ukuri kwabyo. Uko ntago kugeza uyu munota ntago barakora iperereza ngo tumenye nimba uko byarabaye, ariko barabivuze. Ni nayo mpamvu inzego zibishinzwe zamukurikiranye zikamugeza kuri RIB kugira ngo babanze bagenzure kuko nimba byarabaye. Amakuru itangazamakuru rya Flash twamenye nuko umwarimu Nivuguruzwa Thomas afungiye kuri station ya RIB ya Busasamana. Umwarimu Thomas yigishaga mu ishami ry'ikoranabuhanga n'itumanaho Electronics and Telecommunication mu ishuri rya Nyanza TSS ryahoze ryitwa Eto Gitarama. Afite abana n'umugore, gusa hakaba amakuru avuga ko yari yaratandukanye n'uwo mugore we. Twagerageje kuvugisha umuvugizi wa RIB mu Rwanda Dr. Thierry Murangira n'ibyadushobokera kugira ubwo twatunganyaga iyi nkuru kuko gahunda yaduhaye atayubahirije. Si rimwe cyangwa kabiri humvikanye abarimu basambanya abanyeshuri babafashe ku ngufu. Uretse uyu ukekwa none mu minsi yashize mu ishuri naryo riri mu Butansinda bwa Kigoma ryitwa Sainte Trinité Nyanza TSS, naho humvikanye abarimu barenga 2 nabo baketsweho gusambanya umunyeshuri, yewe bakanongeraho no kumukuriraho inda. Mvuye Nyanza nerekeze mu Ruhango muri ishuri rya Sainte Trinité Ruhango TSS humvikanye naho umwarimu wasambanyije umwana wigaga muri groupe scolaire Ndangaburezi akamutera inda. Gusa amakuru avuga ko ibi byose byakozwe iperereza, uretse abo muri Sainte Trinité Nyanza TSS bagejejwe imbere y'ubutabera bakatirwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Ubu bakaba bafungiye mu igororo rya Muhanga. Tujeni Nshimiyimana, i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.